So díobh a fáistí tá mé ag fécint na ceiste na eile inis, so from sé go dtí a 10. So we're going to look at the second half of the questions now. If you did them yesterday, wonderful. If you didn't, tuning in now today. So if you need to listen again to the story just to get your memory back into it if you'd like. And that I did yesterday. So an sé ceist thóg an príomh ide téime dispóireacht don na páistí. So thóg an príomh ide téime dispóireacht don na páistí. Okay? Iver seacht an raibh siobhán iarrainn dispóireachta. So an raibh siobhán iarrainn dispóireachta was siobhán on the debating team. Iver hocht cén fá thosaigh Rossa ag gaeilge. So cén fá thosaigh Rossa ag gaeilge. Why did Rossa start to laugh? Iver né cé a tháinig go dtí an scoil an ina. So who came to the school on Friday? Agus cé a bhuaigh an comórtas a líana. So so that's again who a bhuaigh an comórtas a líana, the art competition. Okay? Nuair tá tú críochna leis an ceacht seo is féidir libh iver si a dhéanamh freisin. So iver si is lína Bernie. Okay? So tá go leor bríomhre agaibh. We've lots of verbs here. Bhain, bhuaigh, cheannaigh, ní dhearna, scríomh agus hínig. Okay? So tá siad go léir snaimsear caite. They're all in the past tense. So bhain, bhuaigh, ceannaigh, ní dhearna, scríomh agus hínig. Okay? So we know ceannaigh, we know bhuaigh. Ceannaigh is by, bhuaigh is to win, scríomh is to write, ní dhearna is didn't do, and hínig is what the údar did. He signed stuff. And bhain mé mo cóta díam, I took my coat off, or bhain mé alán tatna vas an lá. I got a lot of enjoyment out of the day. All right? So, is féidir leat fécint an aber atá agat, féic an pictiúr, agus féidir leat allmach ceocha ceann a úsáideann tú. So let's have a look. So blank an pelador television nua. Okay, so gur ceannaigh an pelador television nua. So ceannaigh sé ceann. So iver dó blank Tomás an rás in yé. Okay, so cad a rinne sé. All right, iver 3 blank an túdar an leabhar sa leabharlann. Okay, so cad atá i gceist an seo sa Victor seo. Cad atá i dhéanamh aige. What is he doing? Okay. Iver a cahar. Blank néamh bríd an clocha dí. Okay. Blank néamh bríd an clocha dí. Cad atá i gceist an seo. So is féidir le fécintar. Okay. Agus iver a cuaig blank nasa agus Rossa ein ober bhaile a réir. So nasa and Rossa ober homework yesterday. Okay, so it's féidir leat all amach cad atá i gceist an seo. What are they thinking about there? Agus iver is sé tá múntar ann, I'd say, agus tá sé ag déanamh rud éigean leis an clár bán. So blank an múntar an ober bhaile an clár bán. So cad atá i gceist ag an múntar sin. What is happening with the teacher there? Okay, so give it a go, guys. Buin trí las. Féidir leat na bríomhre chuir sa Barney seo. Okay, slán libh.